بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Ikuzo ni irya Allah umuremyi w'ibiriho byose, n'iherezo ryiza ni iry'abasenga Imana bayitinya, ntawe ukwiriwe kugirirwa urwango uretse abahuguza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, kandi ndahamya ko nta yindi mana yo gusengwa uretse Allah yonyine ntibangikanywa. Al-Malikul Haq Al-Mubin, niyo umwami w'ukuri ugaragara. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kandi rwose ndatuye mbikuye ku mutima mbihamisha ururimi rwanjye ko Muhammadi ari umugaragu wayo n'intumwa ye. Khatamun nabiyyin, yasozereje intumwa zose. Wa imamul muttaqin, kandi ni umuyobozi w'abasenga Imana. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Mu by'ukuri Imana, amahoro n'umugisha byawe bimubeho we nabe n'abasangira ngendo be n'abakurikiye inzira ye mu byiza kuzageza ku munsi w'ibarurwa. Umwanditsi w'igitabo yatangiye avuga ati alhamdulillahi rabbil alamin, ikuzo ni irya Allah umuremyi w'ibiriho byose, umuremyi w'ibiremwa byose. Qawluhu alhamdulillahi rabbil alamin, ijambo rye rigira riti alhamdulillahi rabbil alamin, athna Allahu biha ala nafsihi fi qawlihi ta'ala fi surati al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ni aya ya kabiri muri surati al-Fatiha Imana yitatseyo ubwayo. Wa qawluhu wal aqibatu lil muttaqin, ndetse n'ijambo ryayo rigira riti wal aqibatu lil muttaqin. Kadhalika akhbara Allahu biha fi kitabihi في سورة هود آية 49. ijambo wal aqibatu lil muttaqin naryo Imana yarivuze mu gitabo cyayo aya 49 muri surati Hud, ivuga iti tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil. Imana iti irihishurirwa namwe mu mabanga yihishe utaruzi tuguhishuriye. Ma kunta ta'lamuha, ntiwaruzi ubutumwa bukubiye muri rihishurwa. Anta wala qaumuka, yaba wowe yaba n'abantu bawe min qabl. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, ntabwo waruzi bijyanye n'irihishurwa mbere yawe yaba wowe n'abantu bawe. Fasbir, mu gihe rero urimo ubwiriza utangariza abantu, mu gihe utangariza abantu ubutumwa, ingorane uzahura nazo, uzatotezwa, uzangwa, uzirukanwa mu gihugu cyawe, uzahungira i Madina, ingorane zose uzahura nazo ubwira abantu ubutumwa. Fasbir, uzihangane, kubera ko innal aqibata lil muttaqin, iherezo ryiza ni iry'abatinya Imana, ni iry'abasenga Imana. We muvuga butumwa, iyi ni inkuru nziza kuri wowe, iyi ni inkuru nziza ku bavuga butumwa, kubamamaza ijambo ry'Imana. Intsinzi iri kumwe nabo, iherezo ryiza riri kumwe n'abagandukira Imana. Wahiya muakkadatun bi inna, iyi nkuru nziza ishimangirwa n'akajambo kitwa inna. Wahiya adatu tawkid wa nasb, وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج. ahangaha iri jambo ni ijambo rikomeza umuntu rimubwira ko agomba gutegereza al-faraj, agomba gutegereza ubufasha,
agomba gutegereza inkunga n'ubutabazi buvuye kuri Allah. Igihe cyose umuntu ababajwe n'amakuba cyangwa umubabaro runaka, yumva ububabare kandi isi yijimye mu maso ye, akabona kuri we isi nta gaciro ifite, roho igakomera, ahangaha nta kindi kimufasha uretse gusenga Imana nyir'ububasha kugira ngo imufashe, imutabare, imukure mu ngorane arimo. Agatakambira Imana mu mazina yayo yose n'ibisingizo byayo byiza ngo imutabare, akavuga ati Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم من حديثي iravuga ngo فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. izo dua zose mvuze فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط, ngo umuyisilamu zazikoresha mu busabe bwe asaba Nyagasani, asaba Imana kuri buri kimwe cyose, nta ukoresheje izi dua mvuze uretse ko illa stajaba la, uretse yuko Imana imutabara ikakira ubusabe bwe, akavuga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li shani kullah wa la takilni ila nafsi tarafata ayn. Uzahamagara Imana akavuga ati ya hayyu ya qayyum, yewe nyir'ubuzima, yewe buzima, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ndashaka ubufasha ku mpuhwe zawe, ngirira impuhwe umfashe, aslih li shani kullah, ntunganyiriza ibyanjye byose, wala takilni ila nafsi tarafata ayn, ntundekure n'akanya na gato mba bugufi mbiruhande rwanjye, ntundekure n'akanya na gato kabone niyo kaba kangana no guhumbya. Aha uba wishyize mu burinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ubusaba Allah subhanahu wa ta'ala kukurinda, aho uba wemeye kuri umugaragu wa Allah. Allah ni ushobora byose. Allahumma inni abduka, Mana ndi umugaragu wawe, wabnu abdika, umugaragu wawe, wabnu ammatika nasiyati biyadika madiyin fiya hukm, umugaragu wawe, umwana w'umugaragu wawe, nasiyati biyadik, uruhanga rwanjye ruri mu kaboko kawe, ubuzima bwanjye, ubugingo bwanjye buri mu kaboko kawe, madiya fiya hukmuk, urubanza rwawe ruri muri nje, adlun fiya qada'uk, ukoresha ubutabera mu guca urubanza kwawe. As'aluka bikulli ismin huwa lak, none Mana as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, ndagusaba ndakwingize nkoresheje izina ryawe ryose, samaita bihi nafsaka, wiyise wowe ubwawe, au anzaltahu fi kitabika, au anzaltahu fi kitabika, ngusabye nkoresheje buri zina ryawe wiyise ubwawe, cyangwa watumenyesheje ubicishije mu kurihishurira intumwa zawe mu bitabo byawe. Ahangaho urimo usenga Imana uyisaba ngo igutabare. Aha rero nimba uri mu bibazo wahura nabyo ibyo ari byo byose, ukazamura amaboko ukemera ko ntacyo wishoborewe nk'umuntu uretse Imana yawe yonyine yo kugutabara, Imana ihumuriza intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abatinya Imana iti fasbir, ihangane, innal aqibata lil muttaqin, iherezo ryiza ni iry'abasenga Imana, iherezo ryiza ni iry'abagandukira Imana. Ubakangaka simpushuye wahiya muakkada. Iyi nkuru nziza rero yo gutabarwa n'Imana, iyi nkuru nziza y'iherezo ryiza ko riri kubemera Imana, muakkada bi inna, Imana yashimangiye ko iherezo ryiza ari iry'abagandukira Imana, yani anna al-insana, bisobanuye yuko umuntu mu by'ukuri yajibu alayhi an yantazira al-faraj, agomba gutegereza ubufasha bw'Imana igihe ari mu bibazo, wa an yasbira madama muttaqiya lillah, akihangana igihe cyose atinya Imana,
fal'aqibatu satakunu lahu, iherezo ryiza rizaba kuri we. Wa idha qulna satakunu al'aqibatu lahu, iyo tuvuga ngo iherezo ryiza rizaba kuri we, falaysa al-ma'na annahu yajibu an yudraka hadhihi al'aqiba fi hayati, ntabwo tuvuze yuko iri herezo ryiza rizaza akiri muzima, akiri mu buri buno buzima bw'isi gusa. Laysa hadha shartan abada, iyi ntabwo ari condition, ntabwo ari condition yuko iryo herezo ryiza yarengira kiri hano mu buzima bw'isi. Faqad takunu al'aqiba fima yad'u ilayhi min al-haqq, hari igihe iryo herezo ryiza rizagaragara muri bya bindi akoramwo ivuga butumwa rye, walau ba'da mamatihi, kabone na nyuma yo gupfa kwe. ولهذا نجد بعض الدعاة مات بالتعذيب, niyo mpamvu tubona bamwe mu baduat bapfuye urwagashinyaguro. walam yudhiqi halawata al'aqibata allati akhbara Allah biha, bapfurwa gashinyaguro batabonye rya herezo ryiza Imana yavuze mu buzima bw'isi. lakin kana qawluhu min ba'dihi mawruthan anhu, ariko rya jambo yavugaga nyuma yo gupfa kwe, ibyo yigishije, ibyo yavuze, ugasanga nibyo bibaye umurage, abantu barabihererekanya. fayakunu qad dhaqa ta'ama al-aqiba allati lilmuttaqin, rya herezo rye ryiza rikaba ari iryo ry'uburyohe abasigaye basigara bamwibukiraho. nyamara we yarapfuye urwagashinyaguro, yarapfuye aho abantu babona yuko yapfuye nabi, nyamara ku Mana ari umuntu mwiza, amatunda y'iherezo rye ryiza agatangira kugaragara nyuma yo gupfa. Icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo rigira riti ikuzo ni irya Allah umuremyi w'ibiriho byose, n'iherezo ryiza ni iry'abasenga Imana. wa qawluhu wala udwana illa ala adh-dhalimin, naho ijambo rye rigira riti wala udwana illa ala adh-dhalimin, ntawe ukwiriwe kugirirwa urwango uretse kubarenganya, kubahuguza. al-udwan huna udwanu mukafaa, urwango ruvugwa ahangaha ni urwango rungana n'igihembo cy'ubuhugu bwe. walaysa ibtidaan, ntabwo ari ugutangira wanga umuntu, wanga umunyabyaha, oya. bi anna al-udwana al-ibtidai dhulmun, kubera yuko utangiye wanga umuntu nta nikosa yakoze, ubwo nawe ubu uri muri ba bandi barenganya, ubu muhuguje. wadh-dhalimu la yuflih, uhuguza ntazigera yishima na gato. lakin al-udwan alladhi huwa rad'u lidh-dhulmi yakunu ala adh-dhalimin, ariko urwango rujyanye n'uwahuguje nta wundi rukwiye kubaho uretse nyine uwahuguje. kama qala Allah ta'ala, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bivuga muri surati al-Baqara aya 193, agira ati fala udwana illa ala adh-dhalimin, nta ukwiriye kugirirwa urwango uretse kuri ba bandi bahuguza. adh-dhalimin al-mushrikin. fakullu dhalimin na'tadi alayhi bimithli dhulmihi, buri wese uhuguza urenganya, uwo nawe akwiriye kugirirwa urwango rungana no kurenganya kwe, bivuze agomba kugirirwa ubutabera. wa itidauna alayhi laysa min babi dhulm, uko kumugira urwango ntabwo ari ukumuhuguza, bal huwa min babi izalati dhulm, ahubwo ni mu rwego rwo kumukuraho yamahuguye, kwaguhuguza kwe, gukorerwa ubutabera. fa inana idha adabna adh-dhalima wa azarna adh-dhalima fa inana lam na'tadi alayhi, mu by'ukuri igihe duhaye umuco umunyamahugu ntabwo tuba tumurenganyije, ntabwo tuba tumugiriye urwango. bal nahnu qawwamna, ahubwo tuba tumushyize kuri gahunda. iyo uhannye umunyacyaha ntabwo uba umurenganyije, ntabwo umuhuguje, umukoreye ubutabera. wa ahsanna ilayhi, tuba tumukoreye ubutabera, tumugiriye neza. liqawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ibishimangirwa n'ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, riboneka muri al-Bukhari kitabul madhalim, babu a'in akhaka zaliman aw mazluman, icapita ivuga ngo fasha umuvandimwe wawe yaba yahuguje cyangwa se yahugujwe. iyi ni hadithi y'ibihumbi 244.
mubimenye min hadithi Anas radiyallahu anhu, ni hadithi ya Anas Imana imugirimwe, bilafudhin ta'khudhu fawqa yadayhi, aho iyi chapita hadithi ivuga yuko nimba ubonye umuntu ari guhuguza afashe intwara agiye gutema umuntu cyangwa se agiye kwica umuntu, fata ya ntwara umufata ukuboko wo gutuma yica, mubuze guhemuka. Nanone hadithi iboneka mu gitabo cya Tirmidhi kitabul fitani rakam hadisi y'ibihumbi 2255 bilafudhi, aho ivuga ngo takifuhu anidhulmi, umubuza guhuguza, fadhalika nasruka yahu, uko niko gutabara umuvandimwe wawe. Hadisi rero iragira iti, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, unsuru akhaka zaliman, tabara umuvandimwe wawe yahuguza, au mazluman cyangwa huguzwa. Qalu ya Rasulullah, abasaba bazinwa y'Imana bati ya Rasulullah, kayfa nansuru wa huwa zalim, tumutabara gute kandi ahuguza, ni gute twarengera umuntu huguza? Qala, intumwa y'Imana bavuga iti, tamna'uhu min adh-dhulm, umubuza ku uko guhuguza, umutambamira ukamubuza guhuguza, fadhalika nasruhu, uko niko kumutabara. Cyo nicyo gisobanuro cy'ijambo rigira riti wala udwana illa ala zalimin, nta ukwiriwe kugirirwa urwango uretse uhuguza. Urwango ruvugwa hangaha ni ukwanga ikibi cye, ibyo bikorwa by'amafuti ukabyanga, ukamutabara, ukabuza umuntu guhuguza, nimba yahuguje ukamukorera ubutabera, ukamushyira mu nkiko, ukamuburanisha, ukamuha ibihano nsimbura gifungo. Uko kumuha ibihano nsimbura gifungo ntabwo ari ukumwanga, ahubwo ni ukumugira neza. Bal qawwamnahu wa ahsanna ilayhi, umugiriye neza, ubumucubije ku murongo, ngiye kumukosora agasubira ku muco, akareka guhuguza, akareka ibibi. Ikuzo ni rya Allah, umuremyi w'ibiriho byose, n'iherezo ryiza ni ry'abasenga Imana. Ntawe ukwiriwe kugirirwa urwango uretse urenganya. Ijambo rye rigira riti al-malikul haqq al-mubin, ndahamya ko nta yindi mana yo gusengwa uretse Allah yonyine itabangikanywa, umwami w'ukuri ugaragara. Al-malikul haqqul mubin, umwami w'ukuri ugaragara. Al-malik, Imana yitatse muri Qur'an ivuga ati maliki yawmiddin. Hariho qira'atan sab'iyatan sahihatan, ibisomo bibiri mu bisomo birindwi bya sahih. Maliki yawmiddin cyangwa se maliki yawmiddin, nugera kuri surati al-Fatiha biremewe gusoma maliki yawmiddin cyangwa se maliki yawmiddin. Ibi ni ibisomo bibiri mu bisomo birindwi byemewe. Al-Malik ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ivuga umwami w'ukuri. Al-Mubin, uwo ni ukwiriye gusenga utabangikanywa, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ayi al-Malik ayi dhul mulki tama wa saytati tama wa sultani al-qayyim, niwe nyir'ubwami bwuzuye, niwe mwami ufite ubwami bw'ukuri budafite inenge nimwe. Wala mulukul ahadin illa lillahi azza wa jalla, nta wundi mwami uri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, cyane cyane yawma la siyama fi yawmil qiyama, ku munsi mperuka. Fa inna Allah ta'ala yaqulu limanil mulku al-yawma, kuri uyu munsi Allah subhanahu wa ta'ala azabaza abantu ati limanil mulku al-yawma. Qad yatawaham, umuntu ashobora kwibeshya hano kuri iyi si ko nta wundi mwami ubaho uretse abami bo kuri iyi si, ariko ku munsi mperuka Allah subhanahu wa ta'ala azabaza abantu ati limanil mulku al-yawma, azabaza ibiremwa ati limanil mulku al-yawm, ninde nyubwami bw'ukuri uyu munsi? Al-jawab, igisubizo bazasubiza bati lillahi al-wahid al-qahhar, ubwami n'ubwa Allah wenyine, al-wahid al-qahhar, unesha ushoboye utsinda. وقال عز وجل, nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Fatiha ati maliki yawmiddin, yango se maliki yawmiddin, fa fi dhalika al-yawm, kururiya munsi niwe nyir'ubwami. Tadhharu al-malkiyya tamaman wa fi dunya qad yatawahamu al-insanu annahu la malka illa man amamahu min al-muluk.
muri iyi si umuntu ashobora kwibeshya ko nta wundi mwami uretse abamareba imbere ye. Waqad yansa al-malik al-awwal azza wa jal, hari n'igihe umuntu ashobora kwibagirwa ko hari umwami wa mbere w'ikirenga ari we Allah. Amma fil akhirah fala, ariko ku munsi mperuka nta wundi mwami uzaba uriho uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa jalla wa ala malku wa huwa maliku, Allah subhanahu wa ta'ala niwe mwami ku munsi mperuka, niwe mwami w'ikirenga, mwami w'abami. Walihadha ja'at qira'atan fi surati al-Fatiha, niyo mpamvu hari ibisomo bibiri muri surati al-Fatiha, aho hari qira'atan sab'iyatan sahihatan, hari ibisomo bibiri mu bisomo birindwi byemewe muri iriya aya surati al-Fatiha. Qawluhu al-haq ضد الباطل, ijambo avuga ati al-malku al-haq, al-haq ijambo rivuga al-haq ni ikinyuranyo cya batil. Wa huwa ضد اللعب, umwami w'ukuri udakina, umwami w'ukuri utari ikinyoma, umwami w'ukuri udakerenswa. ضد اللهو فكله عز وجل حق, والحق هو الثابت الجدير بالأمر. umwami w'ukuri rero niwe udahindagurika mu gutegeka kwe. Wallahu ta'ala uluhiyatuhu wa rububiyatuhu haq, Allah ukugaragirwa kwe, ugusengwa kukurema kwe n'ukuri. Wa huwa jadiru bidhalika, ni ukwiye gusinyizwa ko ari umwami w'ukuri, atari umwami w'ikinyoma, atari umwami ukerenswa, atari umwami wibeshya ko ari umwami. Wa dalilu hadha qawluhu ta'ala, igihamya kibi ni ijambo ry'Imana roka muri surati al-Hajj aya 62 yereti dhalika bi anna Allah huwa al-haq, ukunu gushimangira ko Imana Allah ariyo mana y'ukuri. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, naho ibindi abantu basenga byose ni ibinyoma. Nanone mu yindi aya iboneka muri surati al-Luqman aya 30 iti wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, ibyo abantu basenga mu kimbo cy'Imana ni ibinyoma, n'ubusa baribeshya. Wal haqq ism min asma'illahi azza wa jalla, al-haqq ni izina mu mazina y'Imana ishobora byose. Lakinahu la yanbaghi an yakuna kama nasma'u al-ana kathiran min fil mutaakhirin, qala al-haqq badala min qala Allah, fa inna Allah ashrafu al-asma' فيقول قال الله، ولأنه جاء في القرآن كثيرا قال الله. أما أن يقال قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. الحق نizina mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ntibikwiriye kugenda nkuko abantu bo kuri iki gihe tujya twumva nkaho bakavuze ngo qala Allah ta'ala, bakavuga ngo qala al-haq badala min qala Allah, basimbutse kuvuga ngo qala Allah. Fa inna Allah ashrafu al-asma', kubera yuko izina Allah, izina rya Allah ni izina bwite kandi naryo zina shebuja wandi mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yaqulu qala Allah, niyo mpamvu mwemera Imana avuga ngo qala Allah, ntabwo avuga ngo qala al-haq, hamwe nuko al-haq ari izina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko muri Qur'ani kenshi tuvuga qala Allah, amma an yuqal qala al-haq fa innahu la yu'ti al-hayba, no kuvuga qala al-haq ntabwo bitanga hayba allati tu'tiha qala Allah, ntabwo bitanga igitinyiro nk'icyo qala Allah tanga. قوله المبين هنا لها معنيان, ijambo المبين lifite ibisobanuro bibiri. والذي أبان وكلاهما صحيح, فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد. iri jambo al-mubin rivuga yuko ari Imana igaragara, kuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo akeneye kwihisha icyo ari cyo cyose mu byo yaremye. Allah rero ntawe atinya ngo aramwihisha, ni Imana itinyitse ntitinya. Ngiki gisobanuro cy'ijambo وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. ndahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusenga uretse Allah, Imana y'ukuri, al-malku al-haq, umwami w'ukuri, al-mubin, utihisha ibiremwa bye kuko ntabitinya, ugaragara buri kimwe cyose. wa fi kulli shay'in lahu aya, buri kimwe cyose kiriho gifite ikimenyetso kigaragaza taduru ala annahu wahid, kigaragaza ko Allah ari umwe. Wa kayfa yasihu fil adhan shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili, murabibona gute nimba koko mu bwenge bw'umuntu, mu nyumvire y'umuntu, igihe umuntu azaba akeneye guhabwa hujja y'amanywa, umuntu utaza amanywa ninde, umuntu utaza amanywa ninde kugira ngo ajye kubwirwa amanywa. Umuntu utaza amanywa ni nka wa wundi uhakana Imana. Uhakana amanywa ni kimwe n'uhakana Imana.
ukubaho kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurigaragaza, ukubaho kw'Imana kurigaragaza. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, ibimenyetso biragara kuri babandi bashishoza. Wa nubayyinuhu liqaumin ya'lamun, ibi rero tubisobanurira tubyereka babandi bafite ubumenyi babona.